Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga barcha maqtovlarimiz, barcha da hamd sanalarimiz erishib tursin. Aytganlari Alloh Taala endi qabul qilib, endi bizning Alloh Taala shulay gunohlarimizni kechirsin. Hamdaki har bir salovat sharifalarimiz Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem ruhlarına erishib, bizning salamlarimiz anga borib, aning salamlari bizga kelarga nasib aylasin. Muhtaram kardeşler, har barchamizni da shu Cuma kunlari bilan qutlab ketam. Cuma kuni u eng buyuk kun, narsa aytsang-da, shunday hadisda bor, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, shulay bit kunlar arasından Alloh Taala saylab oldi Cuma kunini. Va kishilar arasından Alloh Taala saylab oldi Qadr kechini. Shunga ko'ra bu butun kunlar arasında eng xayrli, eng ko'rkam kun bizning Cuma kunimiz. Shu kunning ma'nosini anglab, darajasini anglab, Cuma namozina kelgan har barcha mümin Müslüman kardeşlerge indi Allah Teala'nın selamı, rahmeti ham barakatlari bo'lsin. Ham albatta endi Allah'ını shunday Cuma'ga kelgan har bir Müslüman kishisin hadisdan ko'ringancha farishtalar eshik yanında qarshi olib, Allah'ның isimlarini tirkab qo'yarlar ayrim bir qog'ozga, ayrim bir yozmaga. Hamdaki shunga ko'ra da Cuma namozina yurgan kishilar, ular o'zlariga ko'ra shulay bit ayrim bir qatlam kishilari bo'lib turarlar Alloh Taala qarshında. Alloh Taala muhtaram kardeşler, şu dereceni anlagan kişilerine inşallah zorla görsün. Muhtaram kardeşler, har barchamizni da endi shulay qutlab ketam. Yangi hijriy yillari bilan. Allah birsa bizning endi ertaga birinchi kuni yangi hijriy yilibizning. Yangi hijriy yil bo'yicha bizning 1441-yil bo'la. Men sizga ko'pdan aytaman endi shulay hijriy kalendari bilan yasharga, hijriy kalendari bilan yashagan kishi ol 2 yilga ko'proq yashaydi. 2 yilga uzoqroq yashaydi. Hijriy kalendar bilan yashagan kishi. Shunga ko'ra prosta elementarni bizga joyliroq dega. Uzoqroq yashaysan hijriy kalendar bo'yicha. Shunga ko'ra qayan kelib chiqadi siz endi shulay bit. Bizning hijriy kalendar aning kunlari qisqaroq 11 kunga. Shunga ko'ra da 30 yilga shulay bit endi chama bilan 33 yilga 1 yil jiyila. O'rtacha 60-65 yil yashasang 2 yilga ko'proq yashaysan hijriy kalendari bo'yicha. Şuna göre indi bikte oңайлы, muhtaram kardeşler. Ana aytırga kerak, halkның yaşını arttırga tırışalar bir devlet, bu devlette de hazır anda iste. Mana şu şey ideyani kirtirga kerak, şulay bit indi pensiyadan soң pensionerlarning da yaşını tagын arttırga bola. Endi muhtaram kardeşler, şulay aytib, mana bu bizning şulay bit hijriy kalendari bo'yicha alhamdulillah yangi yılыбыз kelib jetdi. Аны bayram etirgami, yo'qmi? Bunda yine bar Müslümanlar biz yangi yılını bayram etmeybiz, ona bir kaçan bayram etmegenler oldu, bir tugul. Söz de yok. Binanı sünnet demeyim şolay bir. Dersten de ol bid'at. Lakin bid'at degen düşünce ol bar bid'at el-hasene, yaxşı bid'at, bar bid'at naşar, es-seyyi'e. Hadiste de var bu söz. Kimdi? Kirte iken yaxşı bid'at de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytanın savabı üzerine bulur. Ölgenden sondadı. Kim naşarını kirtedi, anın günahı bulur üzerine ölgenden sondadı. Buna şuna göre de elbette bu naşarayı bir tugul biz bit mındı kalendarda mındı yangi yılını bayram etemiz bir şolay bit. Özü bizge bir sırlap koyabız narsa aytsan da. Şuna göre Müslüman kalendari boyunca da bir taraf qala almaybız, bilmeçe ötkere almaybız bu bayram günün. Bigirek de indi bizning yangi Müslüman kalendari boyunca yangi yılыбыз birinci ayı ol Muharram ayı. Muharram ayı ol Allah Teala'nın tıyılgan 4 ayının birisi. Bu anın ismi de şuna göre Muharram. Haram degen sözden, yani tıyılgan degen sözden özü alıngan. Bu naq şunu özün aytib tıratırgan, ismi bilen aytib tıratırgan bir ay. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytar, şulay yok. Şu jir kökler barlığa kelgen bilen birli Allah Teala vaqtni belgiledi. Vaqtning şu yılning 12 ayın belgiledi. 12 ayını anı mayda oylab tapmagan şulay bir tane bir kim oylab tapmagan, ana Allah Teala bergen 12 ayı. Maxsus, şulay bit. 1400 yıllık Allah Teala'nın aytib kaldırgan şulay bit 12 ay. 13 tugul, 11 tugul. Mana bu Allah'ның kuyulgan tertibi deb aytganda, fitrası. Ham şu 12 ayının 4'si tıyılgandı. Şulay bit. Endi biz ana bilemiz, Zilqa'da, Zilhicce, Muharram ham Recep aylarıdı. Mana şulay etib, muhtaram kardeşler, bu bizning tagın bir motor ayları bizkere. Şulay yok, Muharram ayında bizning bar vaqigalarыбыз, Ashura kuni bar. Ashura kuni biz şulay yok, bulayğına ötkermeybiz. Urazalar tutabız şulay bit indi, bereketli kun bolup sanala. Ham ulğana tugul, Ashura kununda
Мөхәррәм аенда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең оныгы Хусейн радиллаһу анһу халак ителде, үтерелде бу көндә. Шуңа күрә безнең өчен ул тагын бер шундый бер вакыйга, кайгылы вакыйга, йөрәгебезгә бик хәсрәтле вакыйга. Чөнки без бит менә булай искебезгәчә дә мәсәлән август 30-ы, бу елны, бу көнне, фәлән елны әти үлеп киткәне шул дип искебезгәчә дә шулай бит. Инде ансына кайтырбыз әле. Инде мөхтәрәм кардәшләр, инде Ашура көнендә безнең дә исебезгә төшәргә тиеш. Шушы вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең оныгы, аның нәселе, аның каны, шулай бит Хусейн радиллаһу анһу халак ителде, үтерелде дип без дә шулай бер кайгылы уйлар белән искә алырга тиешбез моны һәм дуга кылырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларны бик ярата. Алар белән бергә уйный, шулай бит кочаклый, өстенә утыртып йөртә. Һәм дә инде Хусейн радиллаһу анһуның үлемен ул белә, кая үләчәген, кайчан үләчәген дә үзе моңа исән чагында ук кайгырып калдыра. Хәтта җиннәр, шайтаннар да елыйлар Хусейн радиллаһу анһу үтерелгән вакытта. Шуңа күрә инде без дә шушы вакыйгаларны битарафсыз кала алмыйбыз. 1441 ел бу каян килгән соң? Нишләп 1441? Нисәп белән бәйле бу? Каян алынган бу? Иң кызыгы, мөхтәрәм кардәшләр, хиҗри елның исеме белән әйтеп тора, хиҗрәт дигән сүздән алынган. Ягъни күченү, шулай бит, переселение. Мәккәдән Мәдинәгә. Умар радиллаһу анһу вакытында бер календар кирәк була башлый. Аңа кадәр әле календар турында уйламыйлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә, Абу Бакр да радиллаһу анһу төрле даталар куя торган булалар, төрле вакыйгалар белән бәйле. Менә Россиядә да бер календар гына булмый. Петр I бер календар ясый. Ниһаять теге нигезләп шулай бит Петр I кертеп җибәрә, календарны ел башын куя январдан, ул вакыт әле аңа шул яз көне була. Менә шулай итеп бер календар кертеп җибәрәләр. Петр I-гә кадәр гомумән бездә календар була от сотворения земли дип атала. Ягъни от не от Рождества Христова, от сотворения земли. Шундый календар бара торган була. Шуңа күрә бездә күптән түгел генә кирип киткән әле менә бу Григориан календары. Әгәр алай карасак, хиҗри календар Россиядә беренче булып барлыкка килә. Типле календар, хиҗри календар мөселманнарда инде була. Әле уракта урысларда типле календар булмый. Тегесе монсы шулай бит йөртәләр. Игътибар итегез. Россиядә ислам дине беренче килә, христиан диненә кадәр һәм Григориан календарына кадәр хиҗри календары шулай ук беренче килә һәм шушының белән без үзебезнең даталарыбызны санап барабыз мөселманнар. Чөнки монда яшәгән мөселманнар алар гел шушы хиҗри календарны кулланганнар. Безнең мондагы элекеге мөселманнар, имамнар шулай ук хәтта Кавказда да хиҗри календары куллана торган булганнар үзләренә. Һәм Умар радиллаһу анһу шулай ук календар кирәк була башлый. Бер типле бер даталар белән ниндидер бер шулай бит нәрсәләндер күчерергә кирәк бит инде, шулай бит башларга кирәк. Һәм тәкъдимнәр буенча кертәләр хиҗрәт вакыйгасын. Кайчан хиҗрәт булган? Димәк, Мәккәдән Мәдинәгә кайчан күчкәннәр, шушы елны алалар ел башы итеп. Нишләп соң хиҗрәтне? Нишләп мәсәлән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туган көне түгел, пәйгамбәр булган көне түгел, вафат булган көне түгел. Кайсын алсаң да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән бәйле булганда беркем дә каршы килмәс иде, шулай бит. Проблема юк. Беренчедән бу христианнар белән охшашлык булыр иде, әгәр алай алсаң. Икенчедән, мөхтәрәм кардәшләр, хиҗрәт ул ислам дөньясында, мөселманнар тормышында бик зур роль уйнаган вакыйга. Ни өчен? Хиҗрәттән соң, Мәккәдән Мәдинәгә күчкәннән соң мөселманнар ирекле рәвештә сулый башлыйлар. Аларга бер нәрсәдән дә курыкмыйча иреклек килә намаз укырга. Мәккә шәһәрендә алар курыкмыйча намаз да укый алмыйлар. Кәгъбәтулла янына чыксалар, аларны кыйнап кайтара торган булалар. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккәдән күчә торган күчер алдыннан шундый бер вакыйга җитә, шулай бит. Инде мөселманнарны үтерергә карар кылалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең үзен үтерергә карар кылалар. Ана намаз уку түгел, монда хәзер тормыш турында сүз бара. Яшәү турында сүз бара. Шуңа күрә Мәккәдә иреклек булмый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә шулай бит рөхсәт килә күченергә. Аңанча ук инде мөселманнар Мәккәдә түзә алмыйча, шушы кысрыклауга, дини кысрыклауга түзә алмыйча, инде күченә башлыйлар Эфиопиягә.
Birinchi turkum Efiopiyaga ko'cha, алар бик күп кеше булмый анда, беренче төркемдә. Анда 15 кенә кеше була, ләкин алар 3 айдан кире кайталар. Чөнки чит җир шулай бит барбер. Ләкин 3 айдан кире кайтканнан соң алар уйлыйлар, бәлки инде хәл җиңеләйгәндер дип. Шушында туган якларында, әмма җиңеләйгән түгел, киресенчә авырайган була тормыш. Һәм аннан соң инде күчеп китәләр, мөхтәрәм кардәшләр, 100гә якын кеше. 100дән артынарак 101 кеше күчеп китә. Күчеп китәләр яңадан Эфиопияга. Шушы Эфиопияга күчеп киткәннән соң аларны җитәкли Җафар ибн Абу Талиб радиллаһу анһу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шулай ук туганы, двоюродный була инде. Ул шулай ук күчеп китә һәм шушы мөселманнарның җитәкчесе була. Менә мөхтәрәм кардәшләр, элек тә хәзер дә ситуация үзгәрми. Нишләп алар Эфиопияга күчәләр? Чөнки анда демократия була. Анда безнең сүз белән әйткәндә хәзер анда демократия була. Эфиопияның җитәкчесе христиан кешесе, ләкин аның дәүләтендә булган бер генә башка диндәге вәкил берсе дә кысырыкланмый. Кем тели шул динне тота. Нинди динне телиләр, шул динне тоталар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям моны иштибалы да әйтә, шунда күчегез ди. Сез үз динегездән тота алырсыз ди, сезне кысырыклаучы кеше булмас анда ди. Хәтта киләләр Мәккәдән кешеләр, шулай бит инде, кире кайтарырга мөселманнарны. Ләкин Эфиопиядә закон об экстрадиции юк. Англия кебек. Шулай бит инде. Эфиопияның патшасы әйтә, булар монда килгәннәр, алар җинаятчы түгел, алар ирекле кеше, без аларны кире кайтармыйбыз ди. Ягъни алып кайта алмыйлар. Кире шулай бит. Менә ситуация хәзерге кебек дөньяда бернәрсә үзгәрми. Исемнәр генә үзгәрә, шулай бит диге, әллә экстрадиция, демократия дигән сүзләр генә барлыкка килә. Ситуация берсе дә үзгәрми. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әлбәттә булай дәвам итә алмый, икенче бер юл ача үзенә. Мәдинә юлын ача. Хаҗга килгән вакытта Мәдинәдән бик күп мөселманнар ислам кабул итәләр. Һәм кире үз ватаннарына кайтып, анда да ислам динен тараталар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга хәбәр җибәрәләр: "И Расулаллаһ, җитәр, азапланма. Шулай бит. Күпме сиңа була монда? Безнең телдә әйткәндә чиләнергә шулай бит инде. Әйдә күч безгә, без сине каршы алырбыз." Габбас радиллаһу анһу, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның абыйсы була шулай бит инде. Ул очрашада Мәдинә халкы белән, шулай ук кич белән хаҗ вакытында сөйләшә алар белән әйтә: "Әгәр сез ди Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны үзегезгә чакырасыз икән ди, кире бу уегыздан кайтмагыз ди. Ягъни аннан баш тартып, аны сатмагыз, кире монда кайтармагыз ди. Бары тик фикрегез нигезле булса гына кабул итегез сез аны ди. Уйнап йөрмәгез ди тегендә монда." Шулай бит. Менә Хусейн радиллаһу анһу бит үтерелә шуның аркасында. Иракта хәбәр җибәрәләр: "Без сине монда каршы алабыз, сиңа ярдәм итәбез, гаскәр белән булышабыз" дип хәбәр җибәрәләр. Иракка барып җиткәч, монда син кирәк түгел диләр. Ягъни битте, баш тарталар. Шуның белән үтерелә Хусейн радиллаһу анһу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны да Мәдинәгә килгән вакытта шулай ди, Габбас радиллаһу анһу ди: "Уйнамагыз ди, бу җитди эш ди. Әгәр сез аны кабул иткәнсез икән инде, димәк, ул сезнең белән булачак ахыргача" ди. Инде Мәдинә халкы бик матур үзләренең сыйфатларын күрсәтәләр, тугрылык. Без ди кабул итәбез ди, һәм әлбәттә инде бер генә адымга да без чигенмәячәкбез ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзләренә менә шушы рәвешле итеп кабул итәләр, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушы хиҗрәт вакыйгасы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әлбәттә Мәдинәдән менә шушы инде үтерелергә тиешле төнлә чыгып китә. Аны үтерергә тиеш булалар шул төнне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы төнне чыгып китә, инде аны үтерә алмыйлар. Һәм чыккан вакытта ишек төбендә караулап торалар, уннан артык кеше утыра, аны үтерергә дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Коръән аятларын укып, бу кешеләрне йоклата. Булар йоклап китәләр, бөтенесе һәм башларына аларның балчык сибеп чыга, чәчләренә, бөтенесенең. Һәм алар йоклаганда, алар сизми дә калалар йоклаганнарын, һәм алар яныннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чыгып киткәнен сизми дә кала. Инде Коръән аяты укый, Ясин сүрәсен укый. "Инна жа'ална мин байни айдихим саддан ва мин халфихим саддан фa'аghshaynahum fahum la yubsirun" дигән аятны укый. Бу аятта без аларның алдына да ди, артына да ди пәрдә куйдык ди, алар бер нәрсә күрмәсләр дигән аят.
Кайбер мөселманнар теге гаишниклар янынан үткәндә шушы аятны укыйлар. Туктатмасыннар дип шулай дин. Мин дә бер тапкыр укыдым шулай. Но машинаны учетка куйганда, теге ниткәндә түгел, алар янынан иткәндә түгел, техосмотрга бәйләнмәсен дип шул аятны укыган идем, бәйләнмәде. Әлхәмдүлилләх. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы аятны укып чыгып китә алар яныннан. Алар бернәрсә сизми дә калалар. Ләкин уяналар иртә белән, күрәләр, шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям юк, аннан соң аны эзәрлекли башлар әлбәттә. Ләкин инде куып тота алмыйлар, сез бу вакыйганы беләсез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Фәур дигән мәгарәдә, пещерада качып, шунда 3 көн ята. Шушы әзрәк кенә халык теге тынычланганны көтеп инде. Аннан соң шуннан Абу Бакр радиллаһу анһу белән алар күчәләр Мәдинә шәһәренә. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, бик авыр вакыйгалардан соң Мәдинә шәһәрендә мөселманнарга иреклек килә. Иреклек килә, һәм алар ахыр чиктә үзләренә табалар шушында йорт. Тегендә аларның туган яклары. Шулай бит, анда торганнар, алар үскәннәр, шуның суын эчкәннәр. Әмма диннәре сәбәпле, диннәренең кысрыклануы сәбәпле алар күчәргә мәҗбүр булалар башка җиргә, Мәдинә шәһәренә. Шул ук Гарәп ярымутравы булса да, әмма алар өчен ул башка шәһәр. Анда килгәннән соң аларга авыр була. Алар авырыйлар, туган якларын сагыналар. Әмма диннәрен өстенрәк куялар. Сагынуга караганда да шулай бит, шушы туганнарының якынлыгына караганда да. Ахыр чиктә шушы Мәдинә шәһәре бүгенге көндә дә шуңа күрә атала Әл-Мәдинә Әл-Мунәввара, нурлы Мәдинә дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны килеп нурландыра. Аның исеме дә үзгәрә Мәдинәгә дип. Ягъни аның бит исеме була Ясриб. Үзгәрә Мәдинәту Расулиллаһ аның тулы исеме. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның шәһәре дип тәрҗемә ителә ул. Кыскартылып Мәдинә дип кенә атала инде. Әмма тулы исеме Расулыбызның шәһәре, Расулыбызның шушы йорты дип тәрҗемә ителә, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның өчен инде бу хиҗрәт вакыйгасы безнең өчен бик мөһим. Мөселманнарга шулай бит иреклек килә. Мөселманнарга килә менә шушы без бүгенге көндә алган дәрәҗә. Җомга намазы укый башлыйлар, азан әйтә башлыйлар. Азан әйтелеп җомга намазы укылган җирдә мөселманнарга иреклек килгән дигән сүз. Менә Советлар чорында дингә тыю юк дип әйтәләр иде. Ләкин азан әйтелмәсә, җомга намазını укылмаса, димәк иреклек юк бу урында. Әгәр кеше иендә укый икән намазны, шулай бит, аңа бер кем бер сүз әйтми икән, бу иреклек дигән сүз түгел. Бу Мәккәдәге кебек, качып уку белән бер бу. Ирекле рәвештә син җомгага килә алсаң, ирекле рәвештә шулай бит азан әйтелсә, кычкырып, менә монда инде ислам диненә иреклек бар дигәнне аңлата. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күчеп килгәннән соң, беренче булып җомга намазы укыйлар алар шушы Мәдинә шәһәрендә, кайбер риваятларга караганда инде Кубада, кайбер риваятларга караганда Куба белән Мәдинә арасында. Шунда укыйлар җомга намазын. Ягъни бу инде мөселманнарга иреклек килде дигән бер вакыйга була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шушы вакыйганы сайлый Гомар радиллаһу анһу. Мөселманнар ирекле булып үз диннәрен тота башлаган вакыйганы. Менә шушының белән ул әһәмиятле, шушының белән мөхтәрәм кардәшләр якын мөселманнарга. Шуңа күрә без дә моны бу хиҗрәт вакыйгасын онытырга тиеш түгел. Аның әһәмиятен аңларга тиеш. Чөнки бүгенге көндә дә ул актуаль булырга мөмкин безнең кайбер төбәкләрдә яки шушы җир шарының кайбер илләрендә. Мәсәлән, бүгенге көндә дә Татарстанга киләләр динне тотарга дип күп кенә халык, мөселман халкы. Ислам кабул иткән рус егетләре яки янда яшәгән татар егетләре шулай бит инде. Безгә тегендә кыенрак диләр. Бар бер сүз килә, кырын карыйлар, тегеләй булай дип, безнең монда шушы Татарстанга күчеп киләләр, диннәрен тоткан мөселман кешеләре. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр шулай ук безнең өчен бик яхшы күрсәткеч. Димәк, әлхәмдүлилләх, безнең алабызда шушы безнең җирлегебездә иреклек бар дигән сүз. Димәк, шушы безнең җирлегебездә без мөселман кардәшләрне дә кабул итәргә әзербез. Башка дин вәкилләренә дә без сүз әйтмибез дигән сүз. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр зур күрсәткеч дип әйтер идем мин, һәм шушыны безгә әлбәттә сакларга тырышырга кирәк. Инде иншаллаһ русча да сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступлением Нового года мусульманского. Сейчас у нас заканчивается 1440, начинается 1441 год. По мусульманскому летоисчислению, который называется хиджри, то есть календарь по хиджри считается. Дорогие друзья, также поздравляю с этим великим днем, с пятницей, Джумаканы, потому что
из всех, наверное, так скажем, праздников даже выше джумга, потому что намаз пятничный для нас это фарз, обязателен. Кто пропустил его, у него даже не существует каза, это считается большим грехом, поэтому, соответственно, этот день тоже для нас имеет большое значение. И он совпал с последним днем Старого года и совпал с последним днем месяца Зуль-Хиджа, а завтра у нас начало нового месяца Мухаррам. То есть Мухаррам это у нас новый месяц по мусульманскому календарю. Сам по себе этот месяц Мухаррам тоже очень значимый. Он является одним из запретных месяцев из 4. В этот месяц тоже также нельзя, как и в Зуль-Хиджа, делать большие грехи, проступки. Их нельзя делать и в любое время, конечно. Но в этом месяце будет огромный грех, если ты это сделал. То есть еще больше. Соответственно, надо чтить этот месяц. И у нас в месяце Мухаррам есть обычай держать уразу. Потому что Пророк ﷺ сказал, что для уразы вообще из месяцев самый почтенный это Рамазан. После Рамазана это Мухаррам идет. Самый почтенный из месяцев. Представляете? То есть уже о чем-то говорит. И Пророк ﷺ стремился в месяц Мухаррам больше всего держать уразу. Потому что в Мухаррам у нас еще есть день особый для этого. Это день Ашура, 10-й день Мухаррама. Мы об этом еще будем в будущем говорить. Поэтому до Мухаррама можно подержать, до Ашура можно держать уразу. Но желательно, обязательно, конечно уж, да, усиленная сунна, так скажем, это держать уразу именно в день Ашура. Аллах верса, иншаллах, дай Аллах нам тоже не забыть об этом дне. Потому что великая награда за все эти дни. Также, дорогие друзья, очень важно вспомнить и про события хиджры. То есть хиджра – это переселение. Можно сказать, иммиграция, да? Переселение. Было стихотворение Абдуллы Тукая «Мухаджирлар» в свое время, да? Как раз это от слова хиджра. То есть, когда татарам рекомендовали уехать из тогда в России, так скажем, да, Абдулла Тукай сказал, что мы здесь родились, здесь остаемся, потому что там нас никто не ждет, соответственно, да, и здесь надо держаться. Смысл таков этого стихотворения. Да, действительно, то есть у татар постоянно возникала мысль куда-либо уехать. Вообще для татар хиджра, переселение, это очень актуально, потому что мы действительно расселились по всей планете. Как мы попали в Австралию через океан, вообще непонятно, да? Но даже там есть татары. В Африке только их мало. Да? Ну, из Африки все уезжают. Татары, наверное, знали, что там делать, да? Лучше туда вообще не лезть. Они, конечно, уезжали. В Японии татары уехали. В Японию. Почему в Японию? Аллаху а'алям, да? В Китае живут татары. В Японии они первые, кто построили мечеть, татары Японии. Принесли туда ислам. В Америке есть диаспора большая татар, они там сабантуи устраивают, да. То есть, обратите внимание, везде, где хорошо, татары живут, да. В Бразилии же нет такой диаспоры, да? Эти фавелах там, да, татарские. Удивительно, что-то вот я об этом не думал. Молодцы, конечно, тоже, с одной стороны. А может, они там и хорошо живут, потому что татары туда переехали, да? Аллаху а'алям. Будем так думать, эго свое тешить. Дорогие друзья, естественно, для нас это очень актуально, очень важно. Потому что в силу каких-то событий мы тоже, татары, вынуждены были когда-то покинуть свою родину, куда-то уехать, где-то быть. Сегодня сидел в маджлисе до этого, вот до джумга, и пришла такая мысль. Вот нас татар всегда считают кочевым народом. Говорят, вот вы, татары, там кочевой народ, с монголами пришли туда-сюда. Это большой миф. Миф это можно узнать только по двум признакам. По каким? Первое. У нас, обратите внимание на нашу еду. Что у нас в еде самое главное? Это все мучное. Мучное у кочевых народов быть не может, потому что они пшеницу не выращивают. У них мясо. Мясо, молоко. То есть то, что они с собой носят. Мучное только у коренных народов бывает. Почему у нас мучное везде, если мы кочевой? Этого быть не может. Второе. Татары очень сильно любят свою родину. Очень сильно. И нужно их заставить, чтобы уехать из своей родины. Что-то должно заставить очень сильное. Как, например,
религиозные притеснения. А так они держатся. Держатся в своей деревне, живут, да? Вот как ты объяснишь какому-нибудь там человеку в деревню там, я отцу своему пытался объяснить, давай переедем там в город. Куда, говорит, все, куда я уеду? Говорит, все, я здесь родился, все, никак не объяснишь. Там причин нету, просто прилип к этой земле. У нас поэтому и сохраняются татарские деревни, потому что просто люди сами не зная, живут вот на этой земле, так скажем. Кочевой народ не может любить так землю, свою место, родину. Он берет и уезжает, например, да? Есть люди, народы, которые очень легки на подъем. Взяли, уехали, например, да, и все, проблем нет. Вот поэтому, дорогие друзья, мы не кочевой народ. Все-таки мы оседлый, здесь живший издавна народ, как бы это ни хотели нам представить. Дорогие друзья, сегодня у нас еще действительно и праздник, да, праздник именно для нашей республики. Сейчас, значит, этот праздник называется Днем Республики, или пытаются все больше уже говорить Днем города, да. Значит, День города, Казань. Можно, Казань, она близка для всех татар, но все-таки звучит уже по-другому. Изначально, конечно же, это был День суверенитета, независимости, да. В 90-х годах, все помнят эти волнения, когда Татарстан хотел отделиться от России, референдум провели, референдум был не признан, конституцию свою мы приняли до российской, у нас до российской конституции появилась своя конституция, свой флаг, свой гимн там и так далее, раньше российской все появилось. Были эти события. И вот то, что мы сейчас видим у нас в мечети, это тоже отголоски тех событий. Потому что на фоне независимости мы ведь не только хотели национальную независимость, мы еще очень сильно начали возвращаться в ислам. И тогда как раз начали возвращать мечети. И все вот старые мечети в центре, которые вы видите, как раз в те года они их, мусульмане, то есть тогда их взяли у города, у государства и вернули их, сделали мечетями. То же самое и мадресе, например, Мухаммадия. В то время было так возвращено. То есть, благодаря вот этим событиям все-таки мы имеем вот сейчас и нашу вот такую религиозную идентичность, так скажем, или сохранность, можно сказать. Тоже очень важно. И когда меня спросили, недавно звонили из газеты и спросили: «Хазрат, что для тебя вот 30 августа?» По-татарски спросили, я сказал: «Ак хыяллар турында хатире». Этот день, что для тебя этот день значит? Я говорю: «Ак хыяллар турында хатире». Почему? Потому что начало было очень интересным, воодушевляющим, так скажем, да, что мы, татарский народ, все-таки появится возможность заботиться о своем народе, о своем языке, да, самим и так далее. Поэтому это осталось мечтами. И поэтому этот день я называю «Ак хыяллар турында хатире». То есть память о белых мечтах, так скажем, да, о светлых мечтах. Но, иншаллах, что бы то ни стало, что бы то ни было, растет новое поколение. Новое поколение все равно по-другому думает, да, по-другому смотрит на многие вещи. Поэтому, иншаллах, это я думаю, что все равно мы будем заботиться о своем народе, о своей религии, никогда не забудем и не оставим. Потому что в этом потоке сейчас урбанизации, глобализации исчезнуть татары, как бы, да, как самодостаточная нация, так скажем, с глубокой историей, мы просто не имеем права на самом деле. Просто предадим наших отцов и дедов, которые, несмотря ни на что, пытались здесь сохранить все это, мы просто можем их предать. Иншаллах. Поэтому, дорогие друзья, для нас хиджрат, переселение, это тоже очень важный момент. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал переселение в своей жизни не потому, что он хотел лучшей жизни. Сейчас люди переезжают в Европу, в Америку, еще куда-то, да, за деньгами. У них другой причины нет. А пророк, саллаллаху алейхи, переехал в место хуже только потому, чтобы держать свободно свою религию, соблюдать свою религию свободно. А Медина была местом хуже, чем Мекка, гораздо. Мекка была центром Аравии. Даже вот йеменцы завидовали, эфиопы завидовали Мекке на самом деле, все стремились туда. Во-первых. Во-вторых, это был торговый путь, через него проходил торговый путь. В-третьих, в Мекке все-таки более так хорошо, зажиточно люди жили. В Медине был очень плохой воздух.
Там люди болели очень часто и были очень слабы. В Медине было очень страшное экономическое положение. Когда туда переехали мусульмане, оно стало еще хуже. Это когда вот иммигранты приехали куда-то, и нагрузка на экономику оказалась огромной вот в этом случае в Медине. Но с приходом пророка Мухаммада, ﷺ, все поменялось. Поменялась даже погода. Когда приехали туда мекканцы, они начали болеть. Биляль, рады Аллаху анху, сочинил даже стихотворение, он говорил: я, наверное, здесь умру, говорит, он уже со всеми прощался. В агонии лежал, так скажем, да? И пророк ﷺ сделал дуа, и погода в Медине поменялась. Представляете? Даже сейчас в Медине очень хорошая, приятная погода после Мекки или там после других городов. Приезжаешь туда, и как-то вот по-другому там дышится. Понимаете, это свет пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Экономическое положение улучшилось, когда пророк, саллаллаху алейхи, уже через 10 лет Медину было не узнать. Уже это действительно был центром цивилизации арабской, не то что Мекка уже. Мекка там уже осталась, так скажем, как религиозный центр, как экономический центр, как, так скажем, уже административный центр. Медина превосходила уже все остальные города тогда, в то время. Понимаете, это за 10 лет каких-то, так скажем. Таким образом, пророк ﷺ поменял там все. Здесь важно, что человек приезжает туда с идеей, с религией. И все меняется на местности, когда у тебя есть светлые намерения. И действительно так получилось. Уезжать пророку ﷺ было тяжело. Он оставлял там свой дом, своих родных, он все там оставлял. Но тем не менее, когда даже уезжал, он обернулся и сказал, и заплакал даже, и сказал: если бы, говорит, не нужда, я бы, говорит, никогда не бросил тебя, о Мекка. То есть, никогда бы не бросил. И поэтому он вынужден был просто туда переехать. Путь был нелегкий. Когда читаешь, вот, когда были маленькими еще там, чуть больше 10 лет, про хиджру читали, мы думали, вот пустыня, да? Идешь себя, прогулка такая, да, 500 километров. Из Мекки в Медину, да? Прогулка, да? Пускай на верблюдах. Кто был в хадже, они понимают, на улице 15 минут стоять невозможно. На улице. Настолько жарко. Стоять невозможно. Тебе надо ходить 500 километров. Во-первых. Во-вторых, кто ездил из Мекки в Медину по дороге, там везде камни. Там нет таких дорог, что это пустыня, да? Хочешь туда иди, хочешь сюда иди. Там тоже были тропы только. По этим дорогам ты мог только передвигаться. То есть это тоже накладывает определенные проблемы, да, когда тебя преследуют, например. Поэтому это был очень сложный период, даже очень сложное путешествие. Но, альхамдулилля, пророк ﷺ прошел его с Абу Бакром, рады Аллаху анху, и они пришли в Медину. По пути с ними случались чудеса. Например, когда они оказались у одной женщины, остановились, у этой женщины не было еды, ничего не было. Была только одна овца, и то уже молоко не давала. Пророк ﷺ сказал: можно, говорит, у тебя что-нибудь поесть? Мы, говорит, путники. У меня, говорит, ничего нет, вот овца, говорит, старая там есть, больше ничего нет. Пророк ﷺ погладил ее в имя, почитал дуа, и эта овца начала приносить молоко. Причем она доилась до смерти и давала молоко как буйвол. То есть как корова, можно сказать, от одной овцы. Такой барякат был. Люди просто были в шоке от этого. Они уже тогда подумали, что это непростой человек. Также пророк ﷺ в дороге догнал один из следопытов Сурака. Догнал и хотел его убить, потому что за голову пророка ﷺ обещали 100 верблюдов. 100 верблюдов, если вот по нашим деньгам, если верблюд стоил несколько лет назад 250 тысяч рублей, да, это сколько? 25 миллионов за одного человека. Неплохие деньги, да? То есть вот по нашим деньгам можно сказать. Обещали за голову пророка, саллаллаху. И он уже хотел эти 100 верблюдов. Он скакал, уже настигал пророка, саллаллаху, и его лошадь начала увязать прямо в земле. Он удивился, как так? Лошадь увязает, просто вязнет просто в земле обычной. И останавливается. И так несколько раз. И тогда пророк, саллаллаху, сказал: если, говорит, ты сейчас перестанешь нас преследовать, отпустишь, я обещаю тебе браслеты Кисры. Кисра – это персидский царь. Пророк, саллаллаху, бежит из Мекки в Медину, его сейчас хотят убить, он обещает браслеты персидского царя. То есть он говорит: мы его победим, его браслеты заберем, потом я тебе их подарю.
в таком состоянии, да? Понимаете, что он обещал? Что ждало мусульман, какое будущее? Это случилось. Но не сам пророк, саллаллаху алейхи, а во время Умара, рады Аллаху анху, подарили браслеты сурахи. Все-таки вот это, говорит, обещание пророка, саллаллаху алейхи, вот, говорит, пожалуйста, то есть ему отдали это, вернули. То есть вот такие чудеса случались с ним по дороге. Мединцы ждали пророка, саллаллаху алейхи, 3 дня. Он не появлялся на горизонте. И когда уже они хотели расходиться, они знали, что он придет, и ждали. Когда уже хотели расходиться, один иудей увидел. Он сидел высоко, увидел и сказал: вот, говорит, те, кого вы ждете, говорит, вот она ваша радость. Он не был мусульманином, он не сказал, что это наша радость, да? А вот те, говорит, кого вы ждете, это ваша радость. И мусульмане тогда начали петь и встречать пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи, когда приехал, он сначала остановился в Кубе, месте под названием Куба. Там они почитали намаз, обосновали мечеть. Там они первый джумга намаз почитали. Потом он отправился в Медину. Когда он приехал в Медину, все хотели, чтобы пророк, саллаллаху алейхи, у них остановился. Пророк, саллаллаху алейхи, чтобы никого не обижать, сказал: вот где, говорит, верблюд остановится, там я и остановлюсь. Пророк, саллаллаху алейхи, пел свой верблюд. Верблюд остановился в одном месте, там решили построить мечеть. Это была пустынная земля, там были кладбища язычников, мусор там валялся. Это все место очистили. Эта земля принадлежала двум сиротам. Хотели эту землю бесплатно взять, но пророк, саллаллаху алейхи, сказал, что нет, бесплатно не возьмет, и купил эту землю. Ну, даже для нас, дорогие друзья, интересно. Вот нам же говорят, там мечети нам не разрешают строить, да? Земли нет. Можно купить землю под мечеть. Нам никогда это в голову не приходило. Мы же все время писали. Дайте нам землю, дайте нам землю. Ох, гады не дают, да? Можно же купить. Да, может быть, эта земля будет стоить 20 миллионов. Может быть, будет стоить 30 миллионов. Но это же под мечеть. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, лучшие места на земле – это мечети. Ради лучшего места на земле можно 20 миллионов потратить. Ведь люди покупают себе дома за 20 миллионов. Чтобы там пожить несколько лет, а потом пойти в более узкое и некомфортное место, могилу, так скажем, да? А здесь можно, пожалуйста, все зависит только от нас. Даже пророк, саллаллаху алейхи, купил землю под мечеть, где ему давали все, он мог прийти и сказать: так, это 2 дома сносим, это передвигаем, здесь будет. Он так мог сказать. Он так мог сказать. Но он так не сказал, понимаете? Насколько для нас это вот все эти уроки важны. Потом пророк, саллаллаху алейхи, остановился, точнее, верблюд остановился у дома Абу Аюба. И он там остался жить, там около года, чуть больше, у него. То есть он там спал. Ему дали 2-й этаж, там пожить. Всячески Абу Аюб отказывался. Живи, говорит, на 2-м. Он сказал: ну, я, говорит, не хочу жить на 2-м. Иди, говорит, то есть ты наверх. Абу Аюб потом пошел наверх, но он там не смог заснуть. Я, говорит, когда переворачивался, то есть пыль падала обратно туда, к пророку, саллаллаху алейхи. Поэтому, говорит, я думал об этом и не мог заснуть. Иди, говорит, ты наверх. Пророк, саллаллаху алейхи, пошел наверх. Он все равно вниз спустился потом, потому что к нему приходили люди. А постоянно спускаться со 2-го этажа, с людьми общаться все равно не получается, все равно потом он жил на 1-м этаже. То есть вот в любом случае вот так вот, то есть он от своей скромности сам даже не выбирал места. Вот куда ему говорили, он там ложился по обстоятельствам, так скажем. И потом, когда ему уже рядом с мечетью построили дом, он сам строил мечеть, сам таскал камни. То есть такого не было, чтобы он сидел, приказывал, да? Сам таскал камни, сам строил. Когда уже построили мечеть, рядом дом, тогда он уже туда переселился. И вот с тех пор мусульмане начали свободно исповедовать свою религию. Начали читать джумга, начали говорить азан, да? Свободно уже праздники свои праздновать. Поэтому в мединский период пришли остальные указания. Это и про праздники, это и про джумга, тоже про азаны там, и так далее, и так далее. Все практически законы исламские, они пришли в мединский период, потому что там они смогли уже эти законы выполнять полноценно. Вот такие, дорогие друзья, события произошли во время хиджры. И даже сейчас мы можем извлечь кое-какие для нас уроки. Ситуация никогда не меняется, люди не меняются.
Просто под другими названиями, именами все называется. На самом деле ситуация одна и та же. Поэтому не забывайте об этом, помните, читайте об этих событиях, о хиджре особенно, да? И надо знать свою историю. Историю своего народа, историю мусульман, историю, сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.